Hello, kana mi pite ho. Awasan ka ngailu na le ka zanaw jibe ka hinbol we. Na phone Gmail storage so full le ham. Message hung jing ham. Ahi lawa hi le a storage a full ji a cho inbox hung thai tala ham. Chule na phone storage full ji a cho na phone jong hi hi bang tha smooth ta chi thai lawa hang chi do ji hitam. Hi chi wa chu lungkim na hi le tu dia panin lungkim ta hen. Aje chu hi chi iti su ong ning ham ti he tu nya he ka hin sai ti ning na hi. Asunga character file hoi ti la do ding ham ahi lowa hi le Gmail na darka lo ho chu iti delete ding ham iti remove ding ham ahi lowa hi le akum aluya lui kumni kumthum masanga Gmail tua man na di talo ho chu iti la do ding ham ti hi tu ya hi sai do hi hi cho se masang wa chun ka channel hi na visit masat be na hi a subscribe na bol nai lowa hi le subscribe ni bol pin lang sule like comment on ni bol pi dingin tem na ka ni na he tunia he na phat tam ta ka su mang lo ding he phat ta direct a point nai chi do he hi je chun ipi he jong le storage jo iti su ong ding ham a hi lowa hi le Gmail ra corrupted file chi ti ding ham na Gmail storage ho so iti su ong ding ham ti cho full screen langa ani veta hote ama sape na Gmail storage su ong na ding a chu hi chiwa Google search a hi lu ronga yin hi chi hi khatwei click ani bol hitin Hichiwa searching ako 1.googles.com/storage/management tihi searching ibodi ohi hichi ibol ka waka sai nom chu video he achai chani ve in lang achai na pen hu apoi mo pen hi tihi na hai min loading cha cha chai chan hoi tan vet nga hi chu ti lo hi let na ki bol lo zo lo de asai ma bangen hichi anu ya chi pen hi click ni bol hitin hichi click bol ni tin interface ong mintin hita hi interface hung dinga hi in he je phat le chun hela hi vele chun 15% use storage use akiti in aban you have 8.11 GB anoya ki ji vele chun jo hi you have 11 GB akiti in hi che to hi chi na ne hi in ke ya hi katam za lo je a cho zat kare da la hin langa cho full hi kha hi le che bai full ki ji ning hi in hi le che chu iti su thing de hom itia hi le na phone chu nyau kha screen chu kai to le chun tin kai tau le chun raya hin akizi ho he simla chun ama sape na he large photo and video hi photo to video a size len ho 4GB awmin ke ya hi ka za hi in aban le asikena he veket le chun large drive file na file email hi lawa hi le thil pdf file zat ki bol ho file ho 2GB akizang awmin aban le anu ya he veket le chun email with large attachment email hung ki thot text ho elo le thil size lin ho 2MB hi ama hen awm ki nin aban le anu ya hen spam email ti ho 41KB awmin hi cho si hi awm ji a chu na email chu full ji hi in hi chani dinga chu example la iti delete ding ham itia hi le hi chiwa ki ji pen ama sa pen na 4GB pen chi pen hi ani view hitin chi pen hi click lew hen hi ti hin hung min tin hi chiwa hin ve in lang video nangin darkal na sa lo kana na sa lo ho chu na delete ding ti na hi example la pen hi chi video te ni hi ka delete no ma hi le chiwa akita ala he chala hi te ni hi agi call round te ni hu click bol lang achung langa hi vere chun ichiwa khanung ki ji do intin chiwa hin delete option hung min tin aban le hi chi delete option a khu click bol le chun hi ti hin min tin move to item to bin akiti in ichiwa hi move to bin ho mo hi thei poi ra no ya box neu khat pen hi chiwa box neu pen hi click na bol ngai ding hi select bol le chun hi tin blue color hum den tin hi zo ting le chun hi chu move bol le chun hi chiwa hi ta hi min tin hi ta interface min tin aban le you have cleaned up for 431 MB kiti in hichiwa he amani chu ki delete pha na chu 431 MB hi clean ai ta he chu don bole he tin hung kile ke den ten he chi da banga chu elaya atanga large file ki ji ho zo si jong hi cho jong hi na bol thei na dei chong le large photo and video na dei another kalu lo jona delete thei aban jong le chiwa email la large zo si jong hi na dei lo na nga dinga akana lo chu na ki delete thei he ti chu ka hin se hi in he chu amasa pe na dinga point khat na ka hin se hi in
อันนี้นะ GP บอลนี่ฮามิเตียฮิเลเมนูอาจีอินลังอบานเลใน Gmail ของอินลังฮิจิ Gmail ของอินลังฮิเลจนใน Gmail ของอินตินฮิติเห็นฮิจิพาดเลเห็นอีพีนะบอลนี่มิเตียฮิเลฮิจิว่าจุงลังฮิเวเลจน searching in email กิติ searching button อุมินเต็นฮิจิ searching button นะคุณลูดอินลังอบานเลLars LARGA Lars aban le itin sidot te ni hu type min lang aban le chhochen 5M kia he 5M size lin ho om puin 5M ji le chen 5MB chung langa alin si chu a hi lawa he le 10MG on la chun 10MB chung lang si chu hung ding he in kia he ka su thing jing hi ji a chu file le ni lo hi in ji a chu na nga chu 5M 2M elo le 2M hoyang wana pat la pat thai hi ya 2M tiong hi ji on le chun hi ten hung lo in tin 2MB a pa na chung lang si ke he file le kha cham lo ja hung lo hi in cho si chu khat ve na delete thai hi chu delete in lang delete chai kit phat le ani na a ringa chu anuya chiwa type sa koi chiwa older underscore aban le den 1 year kitipen he searching bar kit le chun kia he kasu thingjing he ja chu kumkhat luium lo hi in na Gmail alui ho kumkhat ma apat chunglang si kumkhat masanga Gmail hong ki thot ho tua man din nei ta lo ho zo si chu hi chiwa he record ding hi in hi cho zo si chu abona na ki delete thei ti na he aban le he chu na chai kit tiang phat le athum na adinga apoi mo pen khat chu hi chi searching button ma he searching bar kin in lang aban le unsubscribe hi chi wa message hung si hi vele chun nanga dinga akana khat chaum loading hi cho hi advertise me hi in important thil chu lo hi company ho in a company advertise nan bor khum na me hi in hi cho hi nanga dinga imacha akana lo di hin hi chun cho hi bonin delete bol la chun phajoding hi delete na dinga chun hi tin type tan la chun hi tikot option ho maintain hi chiwa achunga select all ki ji na ko box ko click bolin lang hi la chuna bonin select ki bolin tin aban le hi chiwa chun delete button ko click bolin lang hi la chun abona hi 50 item delete ki bol le ta hi cho hi en cho si chuna bol chai phat le nung chi kin en lang email ma chun lut kin en lang hi china bol mana chu ki chai jeng hi pui to hi achai na apoi mo pen achai na pen jong hi chi phat ni ve in lang hi china dinga chu aching aning side lang hi vele chun 3 line ke kai tin chi 3 line ke kai hi chiwa hi click na bol kit ngai ne hi chai click bol in lang hi le in lang aban le anoi lang hin tor su le chun in zawa thil na delete ho zo si chu abona chiwa hi vele chun bin ki ti hi chiwa ki ji bin ki ti hi chiwa he ken to chu 251 to se chu 251 ka delete man hi cho si hi abona la do ngai sine denga chun ama hi clipboard kit le chun hi ti interface ng maintain cha hin achunga ho vele chun empty bin now ki ti pen hun click bolen le empty bin 99 conversation will be permanently deleted so si permanent ki delete dit ta chun empty pen hi click bolen to le chun cha he bona hum ki delete ding he ta cho ya bon ki delete ta in to he memory chu athing chom de ta hi ti hin hi cho zo si hi ka se ho zo si chu phate na ni ki bol le chun na Gmail chu full loading he ta chong le ong the na wa the na man thei ding he ta ti chu tu nya video chom cha a ka hin se hi in ka video a chai chen hin ve chai ho zo si na chong si wa ki pa thu ka hin se jin video ban ki jong le support in bor ki divin team na kai nei in tu nya ding in hi chen hin chai ta ti bye bye